لناوەندا چاند و هونەرێ حووری لە باژارێ عامودێ ئەنجومەنا یاسایی ئانگ و تەشریعی یا بەسەر ڕێڤەبەریە خۆسەر ئا دیموکراتیک مەرسوومە لێبۆرینێ ڕاگەهاند. تاوانکاریên berî dîroka sû yek 12/2013 tên lêborîn bi van xalan. Yek kesên ku dema cezaya tawaankariya wan kêmî salekê be serbest tên berdan. Du kesên ku dema cezaya tawaankariya wan ji salekê ta 3 salan be nîvê dema cezaya wan tê lêborîn lê bi mercê kefalet bêdayîn û rûxandina mafê kesayetî. Li gor xwesteka dîwana meclisê ev civata îro hat danîn civata hey'a teşri'î a 55 kesa ji bo ew projek hatine hazirkirin ji qîbel wê komîta 19 kesa proje aqda ijtimai meşruê îdare sistema intîxabî ew tev di wê münaqeşekirin divê civata hande ماش دەستپێکێ di biryastan bi hukmê nêzîkî sersalê ye û hinek pêkhatê di hundirê vê muessesê de meselê sersalê hazirîn ji wan lazim in. Sê kesên raviyayî ji cezayê nakevin bin sîwana mersûmê eger xweradestî deshelata esayîşê nekin di dema 3 rojî de. Civînekê meclisa teşri'î mueqqet heye ji bo hin nerîna bigire û hin jî karê hatî kirin binexîne û derbasî gava xwenî dawî bibe karê bi xweseriya demokratîk bi şeklekî fermî bi dawîkirina van burgehê wê çêke. Di vê civînê de 3 xalê sereke hatin nîqaşkirin. Yek jî rapora dîwanê li ser karê hatî kirin di lijna e'dadê de 19 kesa ji bo waya nisbakî mezin serê sedî nod hatiye incazkirin ya di duwa tevlîbûna hin sazî partîna hûn kesayetna ew jî di muwafaqa meclisa teşri'î mueqqet derbas dibe ya sisiya guman dikim efwekî di navê vê rêveberiyê efwekî ji bo hepsiya kesê ku karibin me re wan efw bike heqê şexsa ser wan tune bin ya hin cerîmetên gunayên efwkirin tişnehenên qanûnê hemû dewleta di hemû derê de ناي عفو كنا جباتا أنجمنا تشريعية مؤقت من دخوازا كوميتا مي دستيان وزدا ما تخوست أم بي جباتي لدار خرج بو أم جوار بيجن أم جان شاستي دوان كاري مريد أما ذكرنا سي بروجي فيري ببريا خسري يك ما تخوست أم وك دمك دين جبي أنجمنا بسينن كارب شاروكي دي بدما قوم كارب وان بروجيا بداوي بينن ما أوكي جوان سندي أرينيكر وروجا ششي مهيجي مدينة جباتا كده بكن جبو أمكاري خو بتمامي خلاص كن أم لسر في أنجمني بيشكيش بكن جبو تصديقي. چار دوی همو آلین دادوریه و جیبجی کرنه و مرسومه بجی بکن. هجای گوتنه کو جوینا تی یا انجمنا تشریعی و دروجا شش مها چلا 2014 با. جناوندا هوری الباجار عموده میران کردو آرک تیوی.